Hanya halam sogo Tipra so TV channel GTA Rishi habangmai songjajak Tipra Idol Season 1 2023 ni audition paikha gala round paikha theater round no sokpaikha tabuk semi final tei final baki tongkho o theater round no Sabo Tipra Idol Season 1 no Sabo select wngkha jotoi gala round no 16 jona select wngkha aro ni bisingo tei 10 jon select wngnai theater round no semi final ni bagui phaidi Tini video saimanai Sabo top 10 o kujakha Rahel Koloi semi final ni bagui select wngkha Priya Jamatia semi final ni bagui select wngkha Kusujoy Riyang semi final ni bagui select wngkha Ishita Tipra semi final ni bagui select wngkha Mehali Deborma semi final ni bagui select wngkha Susmita Deborma semi final ni bagui select wngkha Rufesh Deborma semi final ni bagui select wngkha Mamita Deborma semi final ni bagui select wngkha Sarati Koloi semi final ni bagui select wngkha Basrang Deborma semi final ni bagui select wngkha Borok wngkha Tipra Idol Season 1 2023 ni theater round no select merok tei merok Tipra Idol Season 1 ni semi final tei final live nainani musung tongkhai Tipra TV no subscribe khaina de tamni hingkai Tipra TV o semi final tei final no live nungnai tei Tipra Idol Season 1 2023 o Sabo winner no nongni opinion tamo jongno comment khlai sadi hambai. So let us go to the final situation, the final result. Ready? Mr. Rupesh Debarma. Belai ke hambai? Next. Only 10 contestant oro narang sangnai abani bagai. Next. Miss Susmita Debarma. Next. Miss Sarati Koloi. Excited? Baksane bagai khabai mano thiaba kha thina kare khabo Miss Priya Jamatia. Mr. Kosujoy Rian. Next, Miss Any guess? Miss Mehali Debarma. Next, Miss Rahel Koloi. Next, Miss Ishita Tipra. Miss, any guess? Miss Mamita Debarma. Next, one last one. Saidaman Sabo. Any guess?
Yes, Mr. Basran Devarma. Awang kasini tinini top 10 semi-finalist. Tini sini buskango borok sakno belai ke kutuk situation tiket langai borok bebak odds no matchini sekangai paikan borok gagai tini sini top 10 finalist.